Aner malake niam biaka malke Nuer online TV channel. Tikon kalera mi bikon lingwa seme. En lera banaling taye chi realo odinga shawga jere wich ka South Sudan gwada cha jawu jogono jin shiabu jigina riek machar. En agurje en wode namede je nywaka ye mandana chalat wude shalke muthɛbɛni me gwadan chiga jiktin re weida ka Uganda ko korga me chi realo odinga cha jin re wich ka South Sudan kut kiir mayardit ka sho kut kwarandana ka Uganda kan kono nyamre ler kana me mi jiram jidit gorje en wo jinder je nyoga nasan ko kien gorje en wo jinder subscriber kan Nuer online TV channel ko de laren content banon ko gwas me de kan chamala shubka je gwasa dana pai ka berech bana lera me ban je chulinga gwa ko dobu dande konlinga ja shengi shubka realo odinga jen ramacha jak jaga ruto kwar Kenya ana jani cha jaga ruto kana Dr. Abiy la kwar Ethiopia man keb Ethiopia wachi kan ruto jikana jak ana sharo jamaladano mesha jinre we da ka Kenya washo chubre we ka juba ka chu ko rai kana kiir mayardit ka ta dan tuike ja ka queen insecurity ka ki ga ku kor dan tuok wachi ka rai ka ku mal ka dobu dan de mal der ben ka ja mishiga rajo no che jogo no de ne jek kono Dr. Riek machar kwer aspele mayo ko de mandan en tekeje de jela ling ki de tap polo poinde de jela tekeje on gwasa mo cha je lok kiir mayardit che jogo no te ram gor kano bijek ke Dr. Riek machar god dan cha je yenten ko jen cha je yendore no cha jogo no jin realo dinga ko shiben werbu ne kuta muthɛbɛni kwar Uganda jaram dana riok Uganda ka jan gwasa me no jaram dana cha kam permission ko bi permission wiatop ka dob ko dong de Dr. Riek machar de jegul reti jen gwada dana teten anyong man bi angaj bo an wo wa Dr. Riek machar wa jetich ne ka kiir mayard ne ka muthɛbɛni nyoda jegwano en wich South Sudan chela ngotet ka kiir mayard chegman chekono lat tetet ka muthɛbɛni ka jen gwasame agui ke jen wo la independent South Sudan we kame we reka ko dobrana chalat ke je ko tele country dadian me de chore country god me dadian ana chang kuyen ngak bo ke yene ti chodien long cha country dun cha de kan ba ya ti ke country dadian me de na je kaneten content cha yen ke ne content ya yen re we dun shure shal ke realo dinga gwasame jani chilo de chajat amani mo chajien karen yal nyoko jien ne ka Kenya karen yal cho nyoko jien cho nyur ne ka Entebbe airport gwada dan enti yoweri kuga muthɛbɛni tetin ki gwan wut kemen shal ke muozi ramkel ndan ku mente de pinjala de Uganda ka Ramadan ente re wich ka South Sudan ka jen gwas men ci de ni ka jak Ramadan nak gan wori ka Nasser ka wulan ka lunga shuk ki men bok ne de kontin la jas fele mayo tamere wich ka South Sudan ka juba no en wude me ci were chelat gwas menena I welcome Honorable Raila Odinga men cha Ruto President William Ruto ala special envoy ka South Sudan ajane chinero ka ta security ka dung South Sudan ke ta danante chiang o dawit South Sudan te ke je ajane shi ka rajan gwasamo ngai kone gwan wo wude me Raila Odinga were wich ka Uganda ko bajo teach ka permission ko de ka rach kana Dr. Riek machar gwada dana chaji yenten wa kan chi ka rach no chwai chu jogo no jin bulo jogbo ko South Sudan ka biaw jek yene Dr. Riek machar jiro jame cha kweno ngai je gwano kum South Sudan tere tete kiir mayardit tetet ka wut ka madide me men kule lari ka long jenen muthɛbɛni te ke dini te laji UN te lat ka unimis kay nyoga jen ku ki role position ko be na be kanak no ne ko no ko le destabilize we ka South Sudan ko kor ko je jago bedeten ka jano ye Ramadan te la te ke peace partner ramelet kareo naga ya ka jogo yen wo ya ka unimis ki we ka UN ramtede ramjek so melet muthɛbɛni ja double standard munyo de gwanu
daga so Sudan ka jene ba ka bulwa ka kujame tekan kanedi sha jagre wi ka so Sudan tila de ni te tin ka korun intama tila la ji so Sudan duno kuma Uganda tigwe ke so Sudan tin katin kon let ken ke alaman gor kan long ata dan de kan yo so Sudan de kan kanang wedien ke de kan ka kwal agenda en chala de mo gwad me te garon mishala de mishal ke Robert ne Robert de mote ke social media men chala gwad me na ran East Africa agenda the East African region will never be peaceful as long as you and Paul Kagame remain in power. After killing innocent Congolese, you are now bombing innocent South Sudanese, while Kagame is also planning to attack Burundi for further your personal dictatorial interests. Okay. Ajana joga ne wude shalga Museveni me jin she we chala konga she janak she na ne ti civilian she kanak anyok chile woka so Sudan leli ji so Sudan leli gad ken lo nak anyok chireke Paul Kagame so yendang rode yerudun wi Paul Kagame wajan gore kor ka ne shalke Burundi ne tene so karan ko lanu me le jene shimogwa so ne me agenda na le rode entame shude shalke me I realo dinga chanyolo re wi ka so Sudan ka shiko je kana Dr. Machar no ka Friday men chakula lat chela no very important tam beje ku gor beje nang re wich ka Kenya ka bajo nyak William Ruto kane Dr. Abiy Ahmed ka ta dan the situation ga jete ri ka South Sudan report dan chelat ki video dan cheritin che guje no ajene mitwoge ajene gore international community and wode ka gwitin ajene che jien ka ta dan la na yan keje and country mean mit independence mission independent jek le permission le jelo teach ne ka kwer wi dodien ne ka Museveni shawona me gaya so gore je and wode international community they can appear ki they can interfere kam dana le rode de ka jojere mal kan mom gor ken wode ben ka South Sudan mishejen joje gwan wo Dr. Machar point de charge moy karek ki baje moy karek gwasen be ko mila kon ya te ken ran wi dodien na mo beje nyong bi angaj Museveni te ne de ngwan no de South Sudan de chenak ajara me dane chala no jene che Dr. John Garang de ma bir wati ke tetten ke 2005 no raje mo jaten tama ngai ke je baduno ngoda kan ne tolrar chawar gane chaga garbo ko dong de ICC de kan te ke tetten ko de wude me de je tech te ke ebden te chanyu den wo garame te ke tirke ko lar ko nga South Sudan ko jen gui je ne michi Dr. John Garang de ma bir michi te tina kana liu der che South Sudan te le der jekten ka jen bor liet and down today we South Sudan la petroleum the only way down and down there do ko le je wo be wude shal keme kirm yadi be je succeed ke ba successor of Dr. John Garang de ma bir ko be which be je kule lut so ko kuje moram do dien dana nyire long Dr. Riek Machar ko Dr. Riek Machar kenen kon lat ke ji Uganda chicken macha nok so chere ka nga chere ke Dr. John Garang de ma bir and Dr. Riek Machar so ko kuje mo nyire je goro je no dara je nakba ka tay dana che nak John Garang de ma bir ko dara kula lwar rating kon le ka South Sudan so Ramadan je jegan tama men la weekling ka South Sudan kirme yadit so jana na go de nyoy kel ban nyo jom do dien be atemal bye bye